Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriwe muri Kongo Kinshasa. Umuhuzabikorwa w'Alliance Fleuve Congo Corneille nanga yashyize mu gatebo kamwe ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Chilombo wa Kongo Kinshasa n'ubwo Juvenal Habyarimana wigeze gutegeka u Rwanda kubera politiki yo kuvangura abantu bahuriyeho. Nanga yabigarutseho mu kiganiro herutse kugira n'umunyamakuru akaba n'umushakashatsi Bujana Kuribari. Muri iki kiganiro nanga yagarutse ku ngengabitekerezo n'ivangura ubutegetsi bwa Kongo maze igiye bwigisha, agaragaza ko byumvikanisha umugambi wa jenoside ishobora gukorerwa n'amoko atuye kiriya gihugu. Yavuze ko muri iki gihe nubwo abatutsi rero bakomeje kwibasirwa, ejo cyangwa ejo bundi hashobora kwibasirwa andi moko. Nanga yagaragaje ko biteye ikibazo cyane kuba uyu munsi abimakaza imvugo z'urwango bakanazikwirakwiza mu banyekongo ari abayobozi bakomeye muri leta barimo Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru. Yavuze ko Minisitiri Patrick Muyaya akwirakwiza imvugo z'urwango biciye mu byo yita ubumara bw'u Rwanda cyangwa se uburozi nyarwanda, agerageza guhakana abakorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa abashyize ku karubanda. Yatanze urugero kandi ku magambo yibasira abatutsi Jean Sylvain Kengozo n'umuvugizi w'ingabo za leta avugiye kuri televiziyo ya leta, ariko mahanga bikarangira buciye akarumira. Yunzemo ati n'undi munyamakuru ku muyoboro wa televiziyo y'igihugu wavuze ati nanga aho ari turahazi, aho umugore n'abana bari turahazi, turasaba buri wese gufata abana be ku ngufu. Ibi ni imvugo z'urwango guhamagarira abantu gukora urugomo hanyuma bigaca kuri televiziyo y'igihugu, by'umwihariko mu kiganiro gifitwe mu nshingano na Minisitiri w'itumanaho. Nanga yavuze ko bitandukanye n'ivangura rigaragara mu bice bigenzurwa na leta. Mu bice M7 turigenzura ibyo bitakiharangwa. Ati mu bice tugenzura ibyo nta bikiharangwa, nta mvugo z'urwango, nta vangura rishingiye ku moko rihari. Ntituzi ngo umunyakasayi ninde, ntituzi ngo umukatanga, umututsi cyangwa se umunande, twese turi hamwe. Corneille nanga by'umwihariko agarutse ku byo leta ya Kongo yise umunyekongo kuri se na nyina. Byasize bamwe mu baturage b'iki gihugu biswe abanyekongo buzuye abandi bagirwa ibice. Avuga ko byagize ingaruka ku bantu benshi barimo Joseph Kabila Kabange wigeze kuba Kongo Kinshasa n'umunyapolitiki Moise Katumbi. Yavuze ko iyi myumvire y'ishyaka UDPS iri ku butegetsi isa n'ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bufite ubwo bwitaga barimo Perezida Kagame abanya-Uganda. Ati Perezida Katumbi wa Ensemble pour la République n'abandi bantu benshi barimo n'uwari Perezida Kabila bishyuye ikiguzi, kandi mu mitekerereze ya UDPS ya Gikedi kumva ko Kabila atari umunyekongo. Ibyo ariko bidusubiza inyuma mu myaka mike ishize, mu myaka by'imyaka mike ishize. Murabizi ko mu Rwanda mu myaka ine mbere ya jenoside izi mvugo zari zihari kandi zo zateguye jenoside. Batubwira ko bari abakoze impinduramatwara, ndavuga FPR Inkotanyi yaturutse muri Uganda, babitaga Abagande nyamara bari impunzi zari zimaze ibinyacumi by'imyaka zifuza gutaha. Yemwe na Perezida Kagame ubwo yiswe umugande na M7 turayitwa Abanyarwanda, nanga bamwita umunyarwanda. Uyu muyobozi yagaragaje ko ibintu byo kuvangura abantu ari bibi cyane, ashimangira ko M7 izabihagarika. Ubwo niko kandi imitwe myinshi y'ingabo z'Urundi nayo yinjiye mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa zinyuze ku mpaka bakavimvira, aho zisanze ingabo za Kongo FARDC n'inyeshyamba za Zerendo bikoranye nyuma y'iminsi M7 ivuye muri uyu mujyi. Amakuru aturuka muri sosiyete sivile yaho yavuze ko ingabo z'Urundi mu gitondo cyo kuwa gatatu zari ziteraniye kuri rond-point ya Kavimvira mbere yo koherezwa mu bice bitandukanye by'ingenzi muri Uvira no ku muhanda werekeza ku kibaya cya Ruzizi. Ingabo z'Urundi zamaze kugera muri Uvira, nazibonye muri iki gitondo muri rond-point ya Kavimvira, zaje guhinga fagitse y'ikibaya cya Ruzizi kugera Kiriba. Ntabwo bazajya makora aho izindi ngabo zamaze koherezwa. Uwo ni umuntu utifuje kumenyekana avuye n'ikinyamakuru Morning Post dukesha iyi nkuru. Nk'uko uyu yakomeje avuga, abarwanyi ba M7 barasuye inyuma berekeza Sange, agace kari muri metero 30 majyaruguru ya Uvira. Izi ngabo z'Urundi zaba zijyanye no kongera ingufu y'ibindiro bya FARDC na Zerendo mu gihe imirwano yaba yubuye no kubuza ko umujyi wakongera gufatwa na M7. Ingabo za Kongo n'inyeshyamba za Zerendo bakorana zasuye muri uyu mujyi ku itariki 18 Mutarama, aho abatangabuhamya benshi bavuganye na Rwanda Watch bemeje ibikorwa by'ubusabuzi no gusenya imitungo y'abaturage y'abanyamurenge n'iya leta. Kwera impungenge z'umutekano w'imiryango myinshi y'abanyamurenge yahungiye ikamanyora, agace kagenzurwa M7, aho bavuga ko bizeye umutekano wabo. Umuvandimwe wa Corneille nanga ari mu bantu bashya bo mu muryango we bakurikiranwe n'ubutabera bwa Kongo. Iby'umuryango wa nanga wavuze ko ari ukubibasira kudafite ishingiro. Ku cyumweru umuryango wa Corneille nanga umukuru wa politiki y'umutwe wa M7 watangaje ko umuvandimwe Didier nanga amaze icyumweru afungiye mu by'urwego rw'iperereza mu mujyi wa Isiro, umurwa mukuru w'intara ya Twahirwa. Amakuru avuga ko Didier nanga akurikiranwe mu bikorwa bifitanye isano n'ubucukuzi n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ivuga ko benshi bo mu muryango wa Corneille nanga bari mu buhungiro mu gihe abandi bafunzwe. Amakuru avuga ko Didier Irani nanga yari yageze guhamagaza inshuro nyinshi n'inzego z'umutekano. Umuryango wa nanga uvuga ko kwibasirwa gushingiye gusa kuba umwe muri bo. Corneille nanga ari umukuru w'umutwe w'inyeshyamba urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Mu itangazo umuryango wavuze uti kuri umuryango wa nanga n'ibisobanuye guhuzwa na M7. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa yavuze ko Didier nanga akurikirana mu rubanza rujyanye n'amakimbirane yo mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ikibazo kigaruka kenshi mu madosiye yerekeye Corneille nanga gifitanye isano n'impushya zo gucukura zahabu. Ubutegetsi muri Kongo bwakomeje gukora iperereza ku bikorwa bikeka ko bitera inkunga umutwe wa M7. Bamwe bahuza ifatwa ry'umuryango wa nanga n'iryo perereza. Inzego z'umutekano muri Kongo Kinshasa zivuga ko zirimo gushakisha ashobora kuba yishwe intwaro mu gace ka Wamba mu ntara ya Twahirwa
intara ya Corneille nanga n'umuryango w'abakomokamo kandi bafitemo ibikorwa. Si ubwa mbere bibaye kuko 2024 nabwo hakozwe ibikorwa bikomeye byo gushakisha muri ako gace. Muri umwaka se wa Corneille nanga wari ufite imyaka 86 iyo hakozwe igikorwa cyo gusaka byo gushaka ibimenyetso bikozwe n'inzego z'umutekano. Kugeza ubu nibura abantu batatu mu muryango wa Corneille nanga cyangwa se bafi cyane bakatiwe igihano cy'urupfu. Muri yo nk'uko bivugwa n'ibintu n'amakuru bya Kongo ACP harimo umugore wa Yvette Rubanda na Zinda uri mu buhungiro, muramu we Fabrice Rubara Ntwari na Brenda Monkango Nganga bivuga ko ari umukuru w'ibiro bya Nanga. Abo n'abandi bakatiwe n'urukiko hamwe n'abandi bakuriye M23 umwaka ushize leta ya Kongo ikaba yarasohoye inyandiko mpuzamahanga zo kubata muri yombi. Umuvandimwe we Christophe Nanga wahoze ari guverineri w'intara ya Haut-Uele umwaka ushize yawungiye i Dubai kubera iterabwoba kuri we kubera isano afitanye na Corneille nanga nk'uko bivugwa na Africa Intelligence. Undi muvandimwe wa Sian Nanga Peter afungiye muri gereza ya Ndoro nyuma y'uko 2024 arimo bakatiwe n'urukiko rwa gisirikare muri Kongo Kinshasa. RFI yavuze ko abandi bo umuryango umugore wa Nanga bicwe n'ababyara be bose bagera ku 10 bafungiye ahantu hatandukanye. RFI yavuze kandi ko abantu bagera kuri 20 muri uwo muryango bahunze bakava ku butaka bwa Kongo mu myaka 2 ishize bakaba bari mu bihugu bituranye no mu bindi bice bya Afrika no muri Amerika. Mbabwire kandi ko umuryango uranira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch wavuze ko kuva kwa M23 bitunguranye mu gihe uvira muri bwa Kongo tariki ya 17 Mutarama byagize abaturage mu kaga gakomeye biturutse ku mitwe yitwara gisirikare ya Wazalendo. Ku gicamunsi cya tariki 18 Mutarama ingabo za Kongo Kinshasa n'inyeshyamba za Wazalendo zasubiye mu mujyi wa Uvira wa kabiri mu bunini muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko abarwanyi M23 bari bamumaranye ukwezi kurenga bawuvuyemo. Human Rights Watch yavuze ko imitwe yitwara gisirikare ya Wazalendo ihabwa inkunga n'igisirikare cya Kongo ifite amateka yo guhotera abaturage mu turere igenzura. Clementine Domonjoye umushakashatsi mukuru ku biyaga bigari muri Human Rights Watch yavuze ati kuba ingabo za Kongo zihari gusa n'ibizaba bihagije kugira ngo birinde abaturage Wazalendo nibakomeza gufasha cyangwa se kwihanganira imitwe yitwara gisirikare yohotera abantu. Yakomeje aravuga ati abategetsi ba Kongo bagomba kwihutira kugarura umutekano no kurinda umutekano w'abaturage bose harimo n'abanyamurenge. Mu nkuru igaragara ku rubuga rwa Human Rights Watch havugamo ko binyuze mu buhamya bw'abatangabuhamya no kugenzura amafoto na video byahafatiwe habari ibikorwa by'ubusabuzi bikabije nyuma y'igenda rya M23 ahasahuwe ingo, amaduka, amatorero n'inyubako za leta harimo n'ingo z'abanyamurenge. Human Rights Watch yakurikiranye yemeza mu mashusho yerekana abantu batamenyekanye bambaye imyenda ya gisivile basaba urukiko rw'umujyi, itorero rya Methodiste risengerwamo n'abanyamurenge, restaurant, inyubako y'ibiro bya leta n'icyambu cya Karundu yafashwe hakoreshejwe uburyo bwa geolocalisation. Amakuru aturuka muri Uvira avuga ko abantu benshi bakomeretse kandi Human Rights Watch iriko ripereza kuri raporo z'ubwicanyi bwakorewe abasivile kuva M23 yava mu mujyi wa Uvira. Umuturage wa Uvira ati duhangayikishijwe n'umutekano wacu, atubara ibibazo by'abasirikare cyangwa se Wazalendo bazenguruka basaba telefoni z'abantu bakabarasa. Human Rights Watch yavuze ko yasuzumye amakuru yize bavuga ko imitwe yitwara gisirikare Wazalendo yabujije abantu guhungira mu karere ka Haut-Plateau, akarere k'imisozi miremire ibezwa muri teritwari ya Fizi, Mwenga na Uvira. Muri Kivu y'Amajyepfo bitera abaturage impungenge zo kumenya inzira z'inyabagendwa nyuma yo kugenda kwa M23. Izi mpungenge zishimangira gukomeza gufunga umupaka n'u Burundi. Ariko kandi leta ya Kongo Kinshasa yakupye internet mu mujyi wa Uvira uherereye mu Kivu y'Amajyepfo nyuma y'iminsi mike ingabo zabo zibugarutsemo. Kuva ku cyumweru tariki ya 18 Mutarama nibwo ingabo za leta ya Kongo n'abarwanyi Wazalendo batangiye kugaruka mu mujyi wa Uvira nyuma y'uko ingabo z'umutwe wa M23 zari zimaze ukwezi kurenga ziwugenzura zibuvuyemo. FARDC na Wazalendo bagera muri Uvira uyu mujyi wongeye kumvikana mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gusahura, urusaku rw'amasasu ndetse n'urugomo rwibasiye abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge n'abatutsi. Perezida wa M23 akaba n'umuhuzabikorwa wungirije w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo Bertrand Bisimwa ku rubuga rwa X yatangaje ko icyemezo cya leta ya Kinshasa cyo kupa internet muri Uvira kigamije guhisha amabi ingabo zabo zikomeje gukorera muri uriya mujyi. Ati ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze gutanga itegeko ryo guhagarika imiyoboro yose yituma no mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zawo mu rwego rwo guhisha ibikorwa bibi byabwo bikorerwa aho hantu, ahubwo bongeye kohereza abo bwita imitwe yo kuhasukura. Leta ya Kongo Kinshasa nta kiratangaza ku makuru yo kupa internet muri Uvira cyangwa se ngo usobanure icyatumye ifata kiriya cyemezo. Amakuru icyakora avuga ko Perezida Tshisekedi ari we watanze itegeko ry'uko internet ikurwaho. Mabwire kandi ko Moise Nyarugabo wigeze kuba minisitiri w'ubukungu muri Kongo Kinshasa ndetse n'umusenateri yatangaje ko byanga bikunze igihe kizagera ingabo za M23 zigasubira mu mujyi wa Uvira. Nyarugabo yabitangaje ku wa kabiri ubwo yari kumwe n'itsinda ry'abayobozi ba M23 bari basuye abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge bamaze igihe barahunze umujyi wa Uvira bakerekeza i Kamanyora. Aba baturage barirwa muri 600 bafite icyemezo cyo guhunga nyuma y'uko mu cyumweru gishize M23 yavanye ingabo zabo muri Uvira bikarangira umujyi wa kabiri muri Kivu y'Amajyepfo usuye mu maboko y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abarwanyi b'imitwe Wazalendo bazifasha ku rugamba. Abanyamurenge bari batuye muri Uvira bava ko bafashe icyemezo cyo guhunga mu rwego rwo gukiza amagara yabo dore ko Wazalendo zari zatangiye kubayiga ndetse zikaba zarashenye amazu yabo zigasahura ibyari byarimo byose. Abaganye n'itangazamakuru bavuze ko babayeho nabi cyane mu buhungiro dore ko bugarijwe n'uruhu rw'ibibazo birimo kubura amacumbi, ibyo kurya n'ibindi byangombwa nkenerwa birimo ubuvuzi. Mu byifuzo batanze harimo kuba bifuza gusubira iwabo. Metere Nyarugabo mu butumwa muhumuriza bariya abaturage bagejejeho yabijeje ko
byanga bikunze igihe kizagera bagafashwa gusubira muri Uvira. Ati umunsi kwa dushobora kuva mu Minembwe tukagera ikaziba byatwaye imbaraga nyinshi, byadutwaye amaraso, bizitwara ubuzima, ariko ibi birashoboka kandi se ku mbabazi z'abanzi bacu na Uvira ntituzategereza ngo tuvuge ngo tuzasubira ku mbabazi, ntazubagira, ariko Uvira tuzasubirayo. Yakomeje avuga tuvira tuzongera tubaramukanyirize, tuzongera tubabasurire, ya makanisa bashinye tuzongera tuyasengeremo, tuyategeremo amaboko. Uwo munsi nugera muzibuka uyu nguyu. Nyarugo bavuze ko leta ya Perezida Felix Tshisekedi yambwiye ko yamaze kohereza abanyamurenge mu kindi gihugu, agaragaza ko kuba ivuga ibintu nk'ibyo ngo byerekana uburyo nayo ari inkoramaraso nk'abamenyesheje bariya abaturage. Yavuze kandi ko ari amagambo y'ivangura yibasira bariya abaturage n'urugomo bakorerwa biri hafi kugera ku iherezo. Ati uyu munsi ndavuga amagambo make kuko mfite kuzababwira, nzababwira Uvira, ahangaha ni muri Kongo, ariko iyi ntabwo ari Uvira. Nagira ngo gusa mubwire ko tuzasubira Uvira byanga bikunze, ku neza no ku nabi, sinzi iminsi bizatwara, ariko tuzasubira Uvira. Ntaravu muri Kongo Kinshasa mubwire ko ibintu by'ingabo za Kongo FARDC byatwitswe mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri ahitwa Imisevere, umudugudu urere hafi ya Musienene, hafi y'ishuri ribanza rya Musienene, umurwa mukuru wa Sheffield Baswaha muri teritwari ya Rubero, aho ni muri Kivu Amajyaruguru. Nk'uko sosiyete sivile y'Musienene bivuga inkongi y'umuriro yitiriwe inyeshyamba za Wazalendo, bivuga ko byabaye abasirikare ba FARDC basanzwe ba muri ibi birindiro badahari. Bivuga ko abasirikare bari bagiye mu butumwa muri teritwari ya Beni basiga ibirindiro bitarinzwe. Perezida wa sosiyete sivile ya Musienene yamaganye icyo gikorwa nk'uko autorité byandika. Avugana n'ikinyamakuru umuyobozi wa teritwari ya Rubero w'umusirikare yemeje ibyabaye, ariko ntiyatanga ibisobanuro birambuye cyangwa se ngo atangaze ingamba zafashwe nyuma y'ibyabaye. Ibyo bibaye nyuma y'iminsi mike yabaye igikorwa nk'iki ngiki muri ako gace. Kuwa kane tariki 8 Mutarama mu mwaka w'ibihumbi byatawe na FARDC byaratwitse ahitwa Vusiga mu gace ka Musienene Katoro Grupu Manguro muri Sheferi y'Abaswaga. Kuwa kabiri tariki 3 Mutarama abasirikare bari batangiye kuva ngo kugira ngo bajye mu mujyi wa Beni. Utuzu twose twubatswe n'ingabo za leta twaratwitswe duhindurwa ivu n'abantu batamenyekanye. Ariko kandi mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri tariki 20 mu gace ka Bukama muri Grupu Mubashari Mukoto muri teritwari ya Masisi muri Kivu Amajyaruguru habaye imirwano hagati ya FCM na Wazalendo nyuma y'igitero cyagabwa ahitwa Pilote. Amakuru aturuka aho ngo avuga ko inyeshyamba za Wazalendo zacengeye muri Bukama ziturutse ahitwa Nyinabiroha, bituma habaho kurasana kwateje icyo mu baturage. Benshi bahunze berekeza muri santere ya Mweso. Umuturage itirijoro byari bigoye cyane kugenda, amasasu yavugaga ahantu hose. Aba Wazalendo babanje gutera Pilote mbere yo kuza hano, ariko bahagaritswe kandi mu iki gitondo ibintu byongeye gutuza. Uru umuturage utivuje ko amazina yamenyekana uvuganye n'ikinyamakuru Kivu Morning Post mu gitondo cyo kuwa kabiri. Imibare yapfuye cyangwa se byangijwe muri iyo mirwano ntiramenyekana. Gusa muri ibyo by'umweru Wazalendo yakaje umurego mu bitero bagabo mu bice byegereye santere ya Mweso nka Kanyangohe, Pilote na Bukama. Ni ibitero kenshi birekezwa no gusahura imitungo n'amatungo by'abaturage. Abaturage ba Bukama bahamagariye abayobozi kongera abasirikare ba FCM muri iki gice kugira ngo bacungire umutekano wabo ndetse n'uw'isoko ryaho. Naranganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe umukuru batavuga n'ubutegetsi muri Uganda Bobi Wine yabwiye bizi ko atazavuguruza ibyavuye mu matora yo kuwa kane muri rukiko. Unafite icyizere mu bucamanza ahubwo asabye abamushyigikiye kujya mu mihanda kwigaragambya mu mahoro. Bobi Wine yavuganye na BBC ari mu buhungiro avuze ko azakomeza guhangana na Perezida Museveni nubwo hari impungenge ku mutekano we. Uyu mugabo w'imyaka 30 wahoze ari icyamamare mu muzika yavuze ati ubucamanza muri Uganda bwafashwe ingwate kandi turashishikariza abanyarwanda gukoresha uburyo bwo aribwo bwose bwemewe n'amategeko kugira ngo barwanyire kandi bane demokarasi yabo. Museveni imyaka 81 yatsinze ku bwiganze kandi yashinje abatavuga n'ubutegetsi bwo gushaka gusenya ibyavuye mu matora binyuze mu bikorwa by'urugomo. Avuga ko ari iterabwoba. Yabonye amajwi 71% mu gihe Bobi Wine umukandida bari bahanganye bari ku isonga ryo bari bahanganye nawe kurusha abandi yabonye 28%. Bobi Wine izina rye nyakuri no baticyaguranye Sentamu yemeza ko ibyavuye mu matora ari ibihimbano. Mu kiganiro BBC yanenze inzego z'umutekano kuba zararengereye ku byo zishinzwe gukora zikinjira mu rugo rwe zikafungira umugore we n'abavandimwe be. Avuga ko yabunze bakajya mu nkengero z'umurwa mukuru Kampala kuwa gatanu nijoro bw'inzego z'umutekano uzagabaga igitero. Ati twanze ibyavuye mu matora kuko bitari byo kandi ntabwo uburyo mu matora agenze bigaragazwa bitandukanye rwose n'ibyavuye mu matora ku biro by'itora no ku mpapuro z'itangazo. Niko bibone bwiye bibise mu gihe ahantu hataramenyekana. Abategetsi ba Uganda ntibasubiza ku byo bashinja, ariko komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muri Uganda yavuze ko ibibazo bya tekinike n'ibijyanye n'imikorere byagaragaye ku munsi w'amatora bitabangamiye ubutabera rusange bw'amajwi. Muri raporo yawo indorerezi z'amatora z'umuryango w'ubumwe bwa Afurika zavuze ko nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko ari ubujura bw'amajwi, ariko zamaganye ifungwa ry'iminsi myinshi rya interinete byagaruye ku murongo nyuma y'amasaha make. Perezida Museveni yatangaje ko yatsinze amatora kuwa gatandatu nyuma yo gutsindwa na Museveni muri 2021. Wine yakanye ibyavuye mu matora, ariko yimaze gukura ikirego mu rukiko avuga ko urukiko rubogamye. Bobi Wine watsinzwe mu kwiyamamariza kuba perezida ku nshuro ya kabiri yavuze kandi ko hakomeje kuba ubwicanyi bwa bucece ubwo abaharanira politiki yibasiwe mu gikorwa cyo guhotera abaturage. Mu butumwa yakize ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko abantu barenga 100 bishwe mu mvururu z'amatora, ariko nta bimenyetso yatanze. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko urubyiruko rurenga 100 rwafunzwe by'agateganyo kubera ibyaha bitandukanye bifitanye
isano n'amatora hirya no hino mu mujyi wa Kampala. Mu butumwa bwanditse ku rubuga rwa X kuwa mbere, umugabo w'ingabo za Uganda Jean Muhoozi Rugaba akaba umuhungu wa Perezida Museveni ndetse n'umusimbura we, yavuze ko inzego z'umutekano zishe abashyigikiye batabona ubutegetsi 22 mu mvururu zabaye mu matora. Jenerali Kayini Rugaba anateye ubwoba Bobi Wine, amuha amasaha 80 yo kwishyira mu maboko ya polisi, ati niba atabikoze tuzamufata nk'umunyagitugu cyangwa se inyeshyamba kandi tumufatira ibyemezo bikwiriye. Mu kiganiro na BBC, Bobi Wine yavuze ko yahunze urugo rwe nyuma yo kumenya ko inzego z'umutekano zari zirimo gutegura ku mugabo w'igitero. Bobi Wine umaze iminsi atagaragara mu ruhame yavuze ati basimbutse ku ruzitiro rwanjye baca amashanyarazi na za kamera zo kugenzura, nabonye ko ari akaga kuri giye kuguma aho ngaho. Ati mwumvise umuhungu wa Museveni asezeranya kungirira nabi, yasezeranye kugira nabi abantu kandi yarabigezeho. Mwasomye ubutumwa bwe bwa Twitter buherutse, niyo mpamvu ngomba kwitonda. Nubwo internet yashibijwe mu rukere rwo kuwa gatandatu, Bobi Wine yavuze ko atashoboye kuvugana n'umugore we kubera ko ibyuma byo gukata internet biri hafi y'urugo rwe. Polisi yakanye ko yagabye igitero ku rugo rw'umunyapolitiki utavuga n'ubutegetsi, ivuga ko abashinzwe umutekano barimo bamurinda nk'umukandida ku mwanya mukuru w'igihugu. Bobi Wine yakomeje asaba ko habaho impinduka mu mahoro mu butegetsi, avuga ko imyigaragambyo ari uburenganzira buteganywa n'itegeko nshinga. Kuwa kabiri, Donald Muhwezi, umuyobozi wa polisi muri ako gace Kampala, yabwiye itangazamakuru ryo muri ako gace ko polisi idahangayikishijwe n'aho Wine aherereye mu gihe cyose azaba afite umutekano. Mu ijambo rye yatanze nyuma yo gutsinda amatora ku mwanya wa perezida ku cyumweru, Museveni yavuze ko gutsinda kwe mu matora byagaragaje ko ishyaka rye National Resistance Movement rikomeje kwiganza. Museveni yageze ku butegetsi bwa mbere ari umuyobozi w'inyeshyamba mu 1986, ariko kuva icyo gihe yatsinze amatora 7. Uganda ntihigeze ibona ihererekanya ibasha rya perezida mu mahoro kuva yabona ubwigenge. Hanyuma ariko kandi umugore w'umunyapolitiki Robert Kyagulanyi Center mu rwanya ubutegetsi bwa Uganda barubara itungo n'imvuru ry'umugabo mukuru w'ingabo z'igihugu akaba n'umuhungu wa perezida Museveni, Jean Muhoozi Rugaba, ashaka kukaduza tw'intanga tw'umugabo we. Jean Muhoozi yatangaje ku mwana ko inzego z'umutekano zishe abanyamuryango 22 b'ishyaka NUP rya Kyagulanyi bateje imvuru mu gihe cy'amatora, kandi ko yifuza ko umunyapolitiki uzumuzi nka Bobi Wine yaba 23 wicwa. Mu bundi butumwa umusirikare yatangaje ko nakura Bobi Wine ahantu hishe kuva mbere y'itangazwa ryavuye mu matora y'umukuru w'igihugu azabanza kumukatuza tw'intanga mbere yo kumwica cyangwa se kumushahura. Bobi Wine yatangaje ko abanyamuryango b'ishyaka NUP bishwe na Jean Muhoozi kuva mu cyumweru gishize barenga 100, kandi ko abasirikare bakigose urugo rwe kuva tariki ya 15 Mutarama bakaba batemera ko rwinjira mu biribwa byatunga baruhezemo. Umugore wa Bobi Wine avuga ko ari mu baheze mu rugo rugoswe n'abasirikare, yatangaje ko atumva impamvu Jean Muhoozi Rugaba ashaka udusabo tw'intanga tw'umugabo we kandi nawe afite utwe. Ati umugabo mukuru akaba ari umuhungu wa perezida Museveni yavuze ko ashaka udusabo tw'intanga tw'umugabo wanjye. Muhoozi afite udusabo tw'intanga twe kubera icyo akeneye tw'umugabo wanjye. Itungo yasobanuye ko umugabo we yahunze kubera ubutumwa bwinshi bwa Jean Muhoozi Rugaba bwamuteguza ko ashobora kumugirira nabi kuko ngo mu gihe cy'amatora harimo abishwe abandi barafungwa. Jean Muhoozi yamaze gusiba ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa bwose bugaragaza ko ashaka kugira nabi Bobi Wine. Yagumije bwo ku itariki ya 17 Mutarama buvuga ko nta bantu bari guhigwa umunyapolitiki. Nawe ishyaka The People's Front for Freedom rishyigikiye Dr. Kizza Besigye yatanze intabaza ko ubuzima bw'umunyapolitiki bumeze nabi, risaba buri wese kumuzirikana mu isengesho aho afungiye muri gereza ya Ruzira. Ikinyamakuru Chimp Report yavuze ko kuwa kabiri mu masaha y'ijoro Kizza Besigye yajyanwe mu bitaro avana muri gereza amerewe nabi cyane, hamwe wakeye ko ashobora kuhagwa kuko afunzwe mu buryo bubi. Iri shyaka mu itangazo ryashyize hanze ry'ikakaye ryavuze ko Kizza Besigye amerewe nabi kandi biterwa n'ubuyobozi bwa gereza buhakana ko arembye bigatuma atavurirwa ku gihe. Iri shyaka ryamaganye umugambi wo gushaka ko Kizza Besigye wamaze ubuzima bwose avura abantu agwa muri gereza kubera kubura ubuvuzi. Yavuze ko ari gahunda ya perezida Museveni kandi yateguye kera ko azamugusha ku gasi. Iri shyaka The People's Front for Freedom ryasabye ko umuganga wera Dr. Kizza Besigye n'umuryango we bahabwa uburenganzira bakamugeraho nta mananiza abayeho kuko bagumye kumubuza ubuvuzi gutya yagwa muri gereza. Dr. Kizza Besigye asanzwe ari umunyapolitiki utavuga mu butegetsi bwa perezida Museveni, banganye kane kose ku mwanya wa perezida, ariko akavuga ko yamwibaga amajwi. Iri shyaka ryavuze ko abanyarwanda bose bakunda Kizza Besigye bakwiye kumusengera uko amerewe nabi ubuzima buri hafi kumucika. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko Madame Bunibyanyiba umugore wa Dr. Kizza Besigye yavuze ko umugabo wafunzwe kubera ko yatamamiye ko Jean Muhoozi Rugaba ahabwa ubutegetsi, agasanga aricyo kintu azira, ibindi byose ari ukuremekanya. Dr. Besigye yakunze kwamagana ko Museveni yasimburwa n'umuhungu we kuko Uganda atari ubwami umuntu araga umwana we. Uwo mugabo wahoze ari umuganga wa perezida Museveni ashinjwa ubugambanyi ku gihugu no gushaka gukora ubutegetsi akoresheje imbaraga za gisirikare, ariko bamwunganira bagaragaza ko ari impamvu za politiki. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Kenya, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe bakora ku bibuga by'indege muri Kenya bateguje imyigaragambyo ishobora kumara iminsi 7 niba urwego rushinzwe ubwikorezi bwo mu kirere rutavuguruye imishahara yabo imaze igihe ari nica n'ikize. Ihuriro ry'abakora muri uru rwego ryavuze ko igihe batarabwa ibyo basaba icyumweru cyose kizashira nta ndege igwa cyangwa se ngo haguruke muri Kenya yaba itwara abagenzi cyangwa se imizigo, ibishobora kugira ingaruka kuri iki gihugu gisanzwe gifite ingendo nyinshi z'indege muri kano karere ka Yase. Umunyamabanga mukuru w'iri huriro Kenya's Aviation Workers Union yatangaje ko ibiganiro byo kuzamura umushahara byahagaze kuko urwego rushinzwe ubwikorezi bwo mu
mu kirere rurimo abantu hise ko ari abirasi badashaka guhina mu mavi ngo bace bugufi bumva abantu. Umukuru w'iryo huriro yavuze ko leta ya Kenya isa naho ntacyo bibwiye kumva ko abakozi baheruka kongezwa umushahara mbere y'imyaka 11 ishize bataka ubukene, ngo iravuga ko nta mafaranga ifite yo kuzamura imibereho y'abakozi. Ikigo Kenya Civil Aviation Authority kirashinjwa gutanga akazi mu buryo budakurikije amategeko, kuko ngo usanga umwanya usaba ko umukozi aba ari umuntu uhoraho ahabwa amasezerano y'igihe gitoya, bigatuma batabasha kugira iterambere bageraho. Ikigo kiranashinjwa imikorere irimo igisa no kuvangura uko nk'abagore bakoramo usanga babaha ubwishingizi bw'ubuzima ariko umwana yabyaye ntabemerewe kwivuza. Ibi byose ngo biraza gutuma abakozi bahagarika akazi bajye mu myigaragambyo niba bidakemutse bya burundu ngo bahabwe ibyo basaba. Ikinyamakuru Daily Nation cyavuze ko mu gihe ikibazo cy'aba bakozi kitakemurwa bakajya mu mihanda bakigaragambya, byaba ari ubwa mbere iki gihugu kigushije ishyano aho indege zose zaba zamanutse mu kirere zikajya ku butaka, kandi ngo byagira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'igihugu cya Kenya.